Татар көйлеріні сез солық чықармайып кечтілер. Яғмырдан сон орталықта бір ағырлық, терен acı бір sükunet çökкен. Rus köyüne yakınlaşkanlarında köpekler acı ulumаға başladılar. Bekir, bular yavur köpekleri, yerli adamını da tanımaylar, деп mırıldandı ve atına bir kamçı da yandırdı. Yarım saatten son Memiş'nin deresini keçkeninen Bekir, rüzgarlarda kendi koyunun kokusunu duydu. Yüreğinde tatlı duygular uyandı. Maçıkını hatırladı. Sığırının sağ selamet olganına şüphelenmedi. Çünkü onu ne çobanğa ne de tarla çetindeki otlakka yollagan edi. Aran ogünde kurtulgan sonki tütünlerinin de yağmur astında kalıp ketmegenine emin. Çünkü Ivanin kalamala evde ediler. Ayşe de bu akşam Seydali'nin şalına kim bilse ne kadar sevinecek idi. Yalnız onu yağının fiyatı biraz darılttı. Ya da ne? Esma pahalı algan ucuz alır demegen edi mi? Yağ da pek temiz bir yağ. Esma onun nasıl temiz olganını görse, fiyatını soramağa bile unutur. Mezarlıqını keçtiler. Ta karşıda көрінген evinin penceresinde yarık бар еді. Sofada birkaç karaltı bulunganday oldu. Esmanen Ayşe meni bekleyler galiba. Ayşe Sedali emcesinin algan Türkiye şalını көрсе, kuvanganından bayılacak. Деп düşündü Bekir ve atını aydadı. Ayda balam seni, ayda çufutlevi de bizni aldatacak oldu. Evet, aldanırım men sana, bekle. Eki araba kirazıymış. Eki araba kirazını Ялтаға дегіл Гурзувқа алып барсам, ялыда beyaz donlu Ruslarga kilosunu 20 kumuşke satarım. Bekir mezarlıqını artta kaldırdı. Şimdi sofadaki karaltılardan birisi eline fener alıp, şassege inmekte enerken, ekide bir fenerini başının üstünde koterip seslenmekte. Bekir atının yügenlerini çekti, suratını eksiltti, epey geride kalgan Seydalini bekledi. Şassege ine yatkan adamның kıyafeti başının üstünde fener sallaması Bekirni endişege düşürdü. Rahatsızlanmağa başladı. Esmağa benzemi, деп düşündü. Hem de benzemeydi. Çünkü fenerli adam şimdi yolunun ortasına çıkıp Bekir'ge taraf çapmakta. Fenerini sallay bir şeylerini bağırıp aytmakta edi. Bekir arttan yetip gelgen Seydali'ge "Bu senin Remzi galiba Seydali ağa. Bir şeyler ayta, eşittin mi?" dedi. Seydali fenerli adamның sesine dinlendi, bir tutun yaktı. Remzidegil battalının enveri. Kimdir hastalangan, dedi. Bekir birden eleslendi. Balana bir şeyler oldu mu? Kızamık çıkargan mı? Деп seslendi Enverge. Karanlıktan Enver'nin sesi yaşatıldı. Ayşe hasta. Bekir buz kesildi. Manglayında soğuk ter tamçıları peyda oldu. Dizleri kaltıramağa başladı. Terini silerek ay seni yaramaz, ancak da adamını ürkütü деп düşündü. Sonra ağır bir tavırnen. Ne olacak bizim kızga ya? Dedi. Karanlıktan keyin Enver'nin sesi geldi. Hasta Bekir ağa, hasta. Nesi var? Bilmeyim, kimse bilmey, tez ol. Bekir yavaştan arabasına mindi, sakin ve gazaplı bir seslen bir kızımız var, o da koldan ketmekte деп arabasını aydadı. Sofasına barıp çıkmaganca kızının hastalığına inanıp olamaydı. Neden hasta olsun? Yıkılıp tirsegini kanatkandır. Ya da tabanına tiken kirgendir деп düşündü. Ne için hasta olsun, sabahleyin onu sağ selamet evde kaldırıp ketken edi de. Fakat sofaga көтерілерken evinin açık penceresinden kapıdan urgan sirke kokusunu duyganıyla anladı ki bu koku hastalığını Enver'nin sözünden de açık bildirdi. Bekir sofanın basamaklarına çöküp ağlayacak oldu ama ihtiyar Seydali koltuğuna kırdı. Beraber odağa kirdiler. Masada ışığı kısılgan lampat, divarlarda asılgan işleme kilimler, raflarda sağınlar, köşede jıyılgan töşekler, yurganlar, tereyen bir sükunetke burungenler. Odanın ortasında töşelgen töşekte Ayşe yata. Kalın örülgen sırma saçları arasındaki beti bembeyaz edi.
Ири көзлері ачык болсалар да, ичериге кірген бабасыны Сейдалины танымаған кебі далғын, ифадесіз бір алда таванға бақмақта еділер. Эсма Айшенің башы уcunda отыра, омызларындан сарққан бейаз марамасының уcunu ағызындан көзлерінден ағызына кетіріп, сез солықсыз ағлайды. Кішілер ичериге кіргенлерінен, қапы янында чөмелеп отырған Энвернің қарысы ерінден тұрды, башта Сейдалинің, соңра Бекирнің эллеріні опты, софаға чықты. Эсма да ерінден тұрды, лампатының зайыф ышығында қызарған көзлерінің яшыны марамасының уcundan сілерек, Сейдалиге тараф адымлады, қартның эліні опты, заваллы ве yorğun башыны ихтиярның қолына таяды, окур-окур ағламаға башлады, Сейдали оны софаға чықарды. Айше Ялта civarında kesilgen anavı қара селбілер кебі ятмақта. Оны кім ве насыл кескенini кімсе білмеді. Сейдали Қызылташта намы кеткен бір инсандыр. Айвандан аңлаған кебі о адамдан да аңлайды. Сейдали sıcak sakin sesінен, бақышынен, muhabbet толы көзлерінен адамның қалбіне далған, қаста инсанда насылдыр бір duygular, sevgiler uyandырған бір инсандыр. Эсма ихтиярға көзді яшылары арасындан Айшенің кестірме сырықлар янында ерге насыл йықылғаныны, қалтырағаныны, Иван, Иван деп қычырғаныны анлатқанынен Сейдали абдест алды. Гүл орнеклі епек шалыны алып Айшенің одасына кірді. Эсманин Энвернің қарысы, Бекир ве Энвер софада қалдылар. Біраздан Сейдали одадан шықты, Бекирні янына чағырды. Бостан четіндекі соқақтан адымлап, кестірме сырықлары янына келіп тоқтадылар. Uzun бір мұнахашадан сон, Бекир анавурусыны қумаға кесен-кес қарар берді. Чүнки Энвернің оғлы, Калам алайвлерінің янынан кечкенде уркуп дамдан йықылған, Айше де Ивандан қорқаны ичун қасталанған еміш. Бекир Сейдалинің сөзлеріні қарысына айтты, сабалейін русларны евден қуарым деп сөз берді, фақат. Ертесі күні, орталық енді ағарыркен, Баталның Энвері Бекирлерге келді. Бекир дон көлмегінің үстіне күркіні киіп, софаға шықты, Энвернің таңда келмесіне тәжіпленіп, «Не бар я, Энвер?» деді. Энвер ақ кесілген, көзлерінде қорқынч ышықлар янайды. Энвернің бетіндегі тейлікені дұйған кебі, «Не бар?» деп текрар сорады Бекир. Руслар Бекир аға, эревден бір эрекнен бір араба істейлер. Я. Эсманин Айшені раатсызламамақ үшін яваштан қапыны ортып, Бекирні уяндырды. Милlet қаршы маали мейданында. Арабаны не yapacaklar? Ялта үстінде яны құрылай атқан yolға таш ташыла жақаймеш. Барма жағым. Маңа yolның керегі жоқ, бақчамның да тарламның да yolu бар. Маңа да насыл yol керек. Қаршы маалиде ана баба күні милlet ағыз бірлік япа. Сейдалилер де, чиленгерлер де барма жақмыз деділер. Амма руслар зорнен алалар. Иш зорға менеджек олса, мен де бірде-бірінің көзіні патлатырым. Амма мемешнің дересі үстінде yolda belki 100 asker бар. Asker mı? Епісі де силалы Бекир аға. Қара бұжақлы руслар да силалы. Женклешмеге келгенлер ма? Мола Режеп жемаатқа барыңыз деді. Итираз білдірілсе, аскер келер, қан токулер. Бала чағаға язық olur, деді. Doğru. Руслар сенің evіңе келмезден бір аяқ evvel саңа хабер етейім дедім. Не yapacaqsın? Білмейім. Айше хаста, қары алсыз. Ай анасыны медикамализмаға yol açmaға кетейім. Иван evde mi? Evdeler, бүгін сабай екісінде қуажам кетсін қынзырлар. Оларның еші маңа керек дегіл. Білесін міне? Иванны уяндыр, бер арабаңны о кетсін десен қал. Doğru, я сен? Тұшындым, ақыр соны кетмеге қарар бердім. Мecburмыз, бір хачданесіні өлдірмекнен не yapıp olurмыз? Энвернің юмруқлары ченгелері сықылды, көзлерінде дешетлі атешлер парылдады.
Біраздан соң Энвер Бекирнин ат арабасын азырламага башлады. Бекир де барып калам аланен Иванны уяндырды, Иванга меселени аңлатты. Сизинкилер, деди. Ал атымыз, арабамыз сизин ихтиярыңызда, Москов хынзырлары. Барыңыз Камализма жолуну курунуз, резиллер, көпек кибисиңиз. Оз мемлекетиңизде инсан киби жашап боламайсыңыз да, башкаларынын аятыны да зээр этесиңиз. Бекир капыны тарс этип капатты да, эвине кирип кетти. Иван Бекирнин сөзлеринден эч бир шей аңламады, амма арабага минди, Энвернин пешинден атны каршы мааленин мейданына тарап айдады. Мейдан санки ат араба махшери эди. Ине ташласан, түшмейжик кадар калабалык. Сейдалинин ремзиси, Чиленгирнин оглу, Молла Эрежептин киеви, башка яшлар, арабаларнен мейданга топланганлар. Мейдан этрафындаки эвлернин топрак дамлары устунде бияз явлуклы кадынлар, келинлер, аксакал диделер, бабалар мейданда турган эвлятларына насылдыр бир коркунен бакып туралар. Мейданнын бир четинде маса жерлештирилген. Кара мешин, быжаклы, чызмалы, шапкели, эписиде силялы руслар масаны сарып алганлар. Келген ат арабаларыны сейретелер. Маса башында кашы кирпиклери ашлык киби сары, кырмызы юзлүү Ялта комиссары Василий Дмитриевич Егоров отурмакта, сувук манасыз көзлөрүнү эвлеринин топурак дамларында турган кадынларга тикип, оларны көздөн кечире, колу да маса үстүндө яткан пыштавда. Бираздан маса башында турган руслардан бириси келип, «Зан этсем 200 араба топлангандыр, Егоров аркардаш», деди. «200 араба етерми?» деп сурады Егоров. «Етер. Кач афта үчүн?» «1,5 айга, дегирмен койге кадар. О жерге келген соң алушта көйлөрүндөн топлармыз». «Жакшы». Егоров масага бактып, пыштавы янында яткан дефтерге бир шейлер язды, соңра аяк үстүндө турган русларга эмир берди. Руслар багыра-багыра көйлүлөрүнү арабаларынан түшүрдүлөр, сафка тиздилер. Сон оларны бирер Егоровдун масасы огунден кечиререк, адларына айтырып, дефтерге яздылар. Арабалар мейдандан аракет этмезден эвел Ялта комиссары Егоров сесini көтерип, Иваннын адын окуду, сон янына чагырды ве Иванны Ялта жолуна таш ташылайжак көйлүлөргө амел башы бригадир тайын этти. Көйлүлөргө де Иваннын сөзүнү динлемелерини серт бир сеснен эмир этти. Комиссар Егоров бу шейлерни айтыркен Иваннын кокусу кабара, көзлөрүндөн этрафка кызыл телүке далгалары яйла, ичинден «Ого, мен аларга сөзүмнү динлетирим», дей эди. Аюдагынын артында уфуклар алланыркен, каршы маале мейданы да яваш-яваш бошамага башлады. Арабалар шоссеге индилер, гычырдай Ялта тарафка кеттилер. Күнөш догду, деңиз бутун гүзеллигинен көрүндү. Түнөөн ягмурдан соң чечеклер, бакчалар, жоллар да дүлбер, да жанлы эдилер. Бекир Иванны каршы маале мейданына жоллаган соң калам аланы алып түнөөнкү ягмурдан зарар көрген тутун сырыкларыны аранга алмак, фуртуна сөккен тенекелерини түзетмек үчүн аранга кетти. Айше аледа юклайды. Эсма бостанны суварды, мачыкны ахырга баглады, ахырнын ичини темизледи, сон Айшени уяндырмамак үчүн бармак учуларына басып эвге кирди. Айше уянды. Түнөөнкү тирилигинден эсер калмаган, сарарган, солган. Айше одага кирген капы янында туруп терен бир яныкнен ону сейреткен анасына бакты. Бейаз янакларына түшкен йымшак сачларыны артына ташлап күлүмсүреди, анасынын янына барды, онун белине сарылды, башыны анасынын кокусуна таяды. Агламады. Бер софага
чыктылар. Айшенин башы, вujуду yorgun. Yüreginde nasıldır bir ağırlık var. Tünyevinki kunnu hatırlamaga күчү yok edi. Denizde oynaşkan ışıklarga bakkan sayın içinde bir duygu ona tünyevinki yağmurnu, bulutlarını, fırtınanı hatırlamaga ajet olmaganını ayta. Ayşe de etrafındaki dülbirliklerge bakıp tünyevinki kunnun bir tuş olganına inanmak istey. Ayşe basamaklarga oturdu, yorgun başını sofanın tahtalarına dayadı. Karşıdaki denizge uzangan yeşil bağlarının, ayudağının güzelligini kalbine toldurdu. Hayattan kopkan, kırılgan kalbini tekrar hayatga bağlamaga çalıştı. Birazdan son Esma elinde kara pusküllü gül örnekli Türkiye şalının kızının omuzlarını örttü. Bu şal astında Ayşe yorgun yüregine жылы duygular tolup başlaganını duydu. Ayşe akşamgaca sofada oturdu. Bostanda iş etip yürgen anasını seyretti. Birkaç kere Maçık'nın yanına barıp geldi. Sığırının başını sipadı. Ahırının damına çıktı, koyunun obur çetine bakar bakmaz tabanları karıncalandı, tizleri kaltıradı, birden yüregi çapalanıp başladı. Ayşe aman yerge inip sofaga kayttı. Akşam olmakta. Koy артында hayvanlar münreşe dağlardan koyge inmekteler. Uzaklarda Yalta taraftan kayta yatkan arabalarının gıçırdısı ekide bir mezarlıktaki meşelerinin артından çıkıp, Bekir'nin evi aldından keçken bir avtomobilinin öpkeli homurtusu eşitiledi. Dağlar yavaş kararmaktalar. Topkaya üstündeki beyaz bulut kuşağı hep incelerek yeşil bağlarının eteklerine, taş duvarlarının astına inmekte, ortalıkны karanlık basmakta. Bekir'nin evine, sofasına karanlık çökmekte. Karanlık Ayşe'nin yüreğine de sokulmakta. Ayşe korka, neden korkanını ozu da bilmey. Ayşe ne akşamga, ne insanlarga bakmaga, ne de hayvan seslerini dinlemege istey. Gözlerine dünya görünmey. Ayşe yerinden turdu, az kaldı yıkılmaga, duvarlarga dayanarak evge kirdi. Çapalana yatkan yüreği, kaltıra yatkan ellerinin çırağını yaktı. Sessiz, boş odanın içindeki gizli bir şeyden kaçar gibi aman dışarıga çıktı. Pencerede lampat yargını görgen Esma bostandan seslendi. Ahız, çırağını ne için yaktın? Çıraq yağına yazık. Ama zavallı Esma kızının yüreği ışıkka muhtaç olganını bilmeydi. Esma bostandan taze hıyar soğan kopardı. Bugün Ayşe'nin keyfi yerinde dep sevine sofraga taraf adımlamaga başlaganda, incir terekleri артından Bekir'nin sesi geldi. Enver bizim araba kayda? Geleler Bekir ağa. Korsen ne arabanını ne de atını tanırsın. Ivan da ama buyudu. Bugün bizge komandanlık yaptı. Enver evine ketті. Arabanın tahtaları tahırdagan sayın karanlık Ayşe'nin yüreğine daha terin daldı. Yüreğini daha beter sıktı. Ayşe yanından keçip evge ketken anasını, bostan yolundan ahırga taraf kete yatkan babasını bile görmey. Yer bomboş karanlık edi. Tizleri kesile, yüreği kaltıray kaçmak istey, ama kaydalarga kaçacağını ozu da bilmey. Babasının sesini eşitti. Ayşe sensin mi kızım? Maşallah. Babası da bir şeyler ayttı ama Ayşe olarını endi eşitmeydi. Uzaktan kene araba sesleri eşitildi. Bekir aylanıp kestirme sırıklarına taraf ketti. Kene nasıldır sesleri eşitildi. Garip ettin hayvanını dinsiz. Atımızını kamalizma için besledik mi? Ayşe bir an özüne kelgenday oldu. Etrafga dinlenerek karanlıktan bir şey beklegenday sofanın bağanasını tuttu. Başını kestirme sırıkları tarafga uzattı. Babasının sırıklarını nasıl көтергенini seyretti. Araba tahtaları tekrar gıçırdadı. Atının nal sesleri eşitildi. Karanlıkta bir ses. Ho, gayip ettim, komisar emir etti, dedi.
Айшенин жүрегі да зияде чапаланып башлады. Бірден Айша ечереге оқ киби атылды. Очақ башында акшам емегini азырлай аткан анасынын тизлерине сарылды. Яваш ве калтырабык бір сеснен: «Аначыгым, мени кожага бер. Бер, аначыгым, мени Ремзиге бер», деп кычырды. Бутун кувети, бутун барлыгынын анасынын бойнуна сарылып, окур-окур агламага башлады. Караңлык тамам эле чөктү, аш сувуду. Бекер ташлар арасында біткен ғайып олған, базы тақталары қырылған кірлі арабасына, тер ве көпік içinde башы ужундайки емге біле бақмаған атына баққан сайын жүрегінің яғлары үрей, боғазына бір şey келіп тықыла, көзлері тола еді. Evde ise лампатының зайыф шәвлелерінде Айше башы анасының көкісінде, Esma ellerini kızının saçlarına daldırıp gözlerinden iri-iri yaşlar akıza ediler. Каламала кенар одада оғлунун Ялта русларынан кетирген рахысыны иче, Иван кірлі тер сасыған сарғыларына көлмеклеріні софанын тақталарына яйып, «Хо-хо, қорқмам», дей еді.